Mogaetso nako e le gore gile gape re boa re kopana gape mo thulaganyong ya rona ya metshameko sekhutlhwana sa metshameko mo KonkaOnline mo ka gale re buisanang jalo le ba ba dirang sentle mo metshamekong mo maphateng a metshameko e farologane gompieno re na le moyeng gape mo letsatsing la gompieno mme ke motshameko mongwe o sa o tlwaela mme ra o itse otlhe ra o itse rotlhe motshameko re godile re o itse motshameko mme ke na le Lebogang Ramokopelwa ke ene ke na le mo studiong gompieno mme a ke tsamaye ke le nosi ka gale ke na le jalo Oarabile Gaborone yo re tleng go tsamaisa tiro e lene Oarabile oje ke go dumedise lebza o tlhalositse gore gompieno tota re fetotse selebo re batho ba di sama salt oje re mo metshamekong ke a solofela metshameko e thata e diriwa ko di-Olympicing e teng ko di-Olympicing mme ke motshameko re godileng re o tshameka ke gompieno re tla go buisana jalo ka motshameko wa di-gymnastics mme re na le Lebza ke ene moitseanape ga jaana ebile le ene o nnile le seabe mo go tshamekeng go nna le seabe mo metshamekong Lebza re go amogetse mo KonkaOnline tla ke tse tšhono ke dumedise le ba ba go gae ba ba shebileng ke itumetse go nna le lona gompieno Lebza ke mang Lebza o tswa kae pele ga re tsena mo dikganyeng tse dintsi gore o moshimane wa kae ke a bona setso le mošwa gore o tlhaga kae o goletse kae pele ga re tsena mo mererong ya se o se dirang bona Lebogang Ramokopelwa ke moshimane wa ko ke goletse ko Ramatlabang okay bonnyane ba ka botlhe a ke tla ke gola ke goletse ke le moshimane wa ko Ramatlabang ke ile primary school ko Miga Primary School ko Ramatlabang grade 1 until grade 3 kgabaganya sporo ke tswa teng mo border okay batsadi ba ka ne ba bereka mo border post okay so ne ke tlola sporo sele ke a Miga until grade 3 re movela David okay but before re movela David ke simolotse motshameko wa ka wa gymnastics ke le mo grade 2 my parents my dad una movela ku TTA a bereka ku TTA so a bereka ku TTA a ba re no ke tsa bana ke ba tlisa sekolong ka okay so a re tlisa sekolo mo ebile so from ebile cause na chisa ka mo 5 ba re no man a ba nkemele mo mmabana okay o bo simolotse la so 1996 so wena o godile tsetsa bolo tse bolo bo di street fights go na le di street fights bo wena bo tlhopa gymnastics nna ke tja gore gymnastics e tlhopile e tlhopile we ga gona motho o like go encourage le gore ne mane ya go gymnastics e tlile fela mo go wena bo bona gore ne o ratela eng yeah like I said ke re wa bona cause ke nagana gore papa ona batla go cause go sena kwa karisante okay so mabana was the nearest so I don't know wa le tswa mo sekolo mo ipile nkemele mfa le tsene mo ke sentene re tshwantse re moeme yeah and I was still young ke na le 8 a ke simolla go mmaba so 1996 ever since ke tsene ka khoro ya mmaba kana go ha se bo tswela yeah Rabi yaanong ha o simolla a yo khona go gopola tsa sila ntlha o tsena go mabana ka no tlhalosa ke tsa gore ne go na le metshameko e mengwe kana fela go na le karate ke tsona ba yang go piano ya ka tlhalosa gore gymnastics go tlhopi a no go na le batho ba no fitla ba ikatisa le gore o isna mo je ha o simolla di tshwane go gymnastics sa ntla se tla mo tlhakonya ga ke mo leba ke gore hanga robega ya go dira ja ka wa ka mokotla no ya go bila ke tsena ka khoro ya mmabana the first thing ke se bone ya bana ba thabola ebile thamola ntrekele ne se chidi ya ka we ne le blue so a ke tsena la ntha ke bona bana ba thabola I knew it from that day karate ke eletsene go na le artistic gymnastics go dirwa bo di bar bo di high bar bo di floor ya mo di Olympic tlhole re bona thata mo di Olympic ena le batho ba swinga ba yeah that le teng go mmabana ke simolla but ke nileng very interested mo go na gymnastics tumbling okay tumbling is part of gymnastics is not discipline tse di farologaneng okay so tumbling is part of so when I'm tumbling is in the center okay
ke mang o simolotseng le instructor gago kgotsa le ba bitsang di-coach or le ba bitsang yo go simolotseng go bonnyaneng o leng gore o ka mo leboga gore mare if it was not because of this man nka be ke se mo ke leng teng coach ya ka ya ntlha ke santsane ke gopola ke le Sparks re bitsa coach Sparks okay ene ke na ntshimolotseng go ke le mo tlase ya from 1996 on coach about 2 years okay 96 and 97 96 and 97 ke le go Sparks tshwantse ke tse tšhono le nna ke mo leboge go sa ne se ka ene gymnastics mostly the basics. If you don't have proper basics, you don't have proper development, it's very difficult for gymnasts to progress. Okay. So o dirile le ba bangwe ba ne re le mo tlaseng e one o dirile tiro le gore tshwantse re ya kgole. Pele ga rabia tsena ke batla go itse fela ga se go tsamaye go nne le mo ke lo awa tla ke be straight ke be yalo khotsa o ile gantsinyana khotsa o simolotse fela wa bua go tlhela o le mo leng mo temo ka gore ke lebeletse mo go le dirang ka gone tumbling ya lone go la kgona ga tse dintsi tsa gore motho a ka wa fala tumbling mero kwa tumbling yo go okay all the time you have to fall you know the reason happy ke rata thata ke gore most people ba dirang tumbling the more ba wankati the way ba wankati they always stand up and try it again and iruta thata ka le ka botshelo that's why I get out that sport set thata because bana ba rona ba wa ke wile thata nna ke a don't wanna lie le thata but I always had to stand up the same move on tigile wa go dira mona wa se ka and you know it's go ruta gape le botshelo bontsi ya go dula over tsone o emelle you have to try it again ha o se tlhalositse gore ga o tsena ko mabana coach Sparks ba go tsa go tlisa matsogong a gage khaisano tsa ntla first competitions tse ileng karolo mo go tsone le gore a ke itse o santse ka gopola gore o simolotse teng mo mabana kgotsa ne ka tswala mo mabana le urutsi mabana tau ke na di competitions tsa ka tsantla di competitions tsene ke di bona tsantla I think what made me more interested in the sport is our first generation of tumblers ke bua ka bo tseko ke bua ka bo Jekonia Sepamore ke bua ka bo Ion van Zyl bo Thato Morubane those ke batho ba ileng gore made it possible for us to dream gore re batla go ipona re compete mo di you know come mabana we always had the culture gore national is like international was the benchmark international participation come mabana was the benchmark so I get because my first 2 years ne ke tlhole ke ntse ke sheba go tseko ba compete ba qualify ba tswa ka country ba di world champs you know I would always ke dule go di standing and I would watch the training sessions tsa botseko botato and I would be more inspired then now I want to be part of the competition team but I want to compete guy so ke bone batho ba ne ba re ba isimolotseng ko ntleng ebile ba re motivated ebile they actually they birth the sport ya tumbling and then now we just had to come in and continue the legacy by progressing because tiro e ba idirile bua nnete ke tiro e leng gore tshwantse re ko morago re ba khola ke itse gore re ka dira you have to bring them you know what the legacy that you left mo mabana it is there because of you you know and ke nagana gore ha re dire yalo thata mo gae go ba pitsa re ba leboga ke utlwile gore benchmark a lone ne le international mo gae sharp le tla compete but le batla go the first time a ke itse o palame ko Lanseria gore ko OR Tambo o tswa ka country ne le leng nagana ke simolotse ka 96 by 2001 I was part of the national team national junior tumbling team 2000 le ya gae Rea Denmark I still remember my first aeroplane Area Denmark was 2001
ebile re simolotse ba re miste ko London for 2 days. Yeah. So re connectile ko London. Yeah. So re tswile mo South Africa be re London be re dula 2 days ko London, and then the next day after 2 days at Denmark for competition. Rabi wa bona bolo ya gago ya go dia. Ana bolo ya go dia motho re tsweletse re na le Lebza re bua jalo ka motshameko wa di gymnastics ga jaana o tsweletse o ruta le ba bannye metshameko e me o re bolela ka leeto la gago tota gore le tsamile ka tseleng tsenjang ke batla go bolela go na le o setse na le di-medal tse kae o setse na le di-accolades tse kae mo gymnastics mo go the tumbling tota to be specific ga dina palo ga ke gopole ke di-count. Yeah. I think for now the most important medals they need to count were the national championships. Yeah. So if Jare Fedile is a national champion, I would say you need to count. Yeah. Really most club competitions, really invitational, really we have so many competitions before our nationals. Our nationals usually go September, October. Then our internationals go November, December. So during the year, the important thing the national championship. I'm a national champion. So I can count that I became a national champion 8 times. 8 times? Yeah. Oh. 8 times. And those are my biggest achievements in the game. And then my biggest achievement, Motambing, would be the final at the World Games. Okay. So I was a finalist to the World Games in 2009 in Taipei, China. Okay. And World Games is after the Olympics. So it's Olympics. When are the World Games? Okay. And the World Championships. All right. So I was part of the team elite for China, Taipei 2009. Oh, that is why Maloba bo bareki mamfano bo alaza. We led the Olympic in there after batla go tsamaya no ya di Junior World Championships. Okay. No ke tlhaloganya ya no. Ga jana motho ka ro dirang Lebza o tshwaragane leng se se kana ka ga jana. Ga jana ke mokatisi. Okay. Ga jana ke mokatisi. I had to I had to give back. Yeah. Because like 2009 after my World Games, my last competition was 2010. 2010 was African Championships. But after you win the African Championships in 2010, then I had to say, because I didn't have a coach by then. Okay. Because Tseko coached me from 2005 to 2007. So when Tseko left 2007, on from 2007 to 2010, I had to coach on a trainer on my own or Pretoria to train alone for some time, come back. So it was a very difficult time, that 4 years. And then, so I had to transition. I had to ask myself questions for what's next. And to be a coach for now was a natural transition. So this was saying, you know what? Because we are actually a coach. I was not the coach. One, he said he one. So what do I do? Then from 2009, I became a coach. Okay. I volunteered for some time. I volunteered 2009. Then at 2009, I fell. I think leadership program. So they put me on one leadership program, and you won't believe it took me, because also I could identify talent very early. Okay. It took me that year. I think we talk 2010. I had a team that went to World Age Games in France. Oh. In 2010, I had under me from 2010. From 2010, I had a national team from 2010 throughout my until today. Go le msimano o monnyana o kile ka bereka le rragwe. Ke berekile le rragwe ko community radio, ke berekile le rragwe ko mo SABC. Ke a meditse. O katisa msimano. Ke se tlhopha se sentseng sa bananyana ba o ba reetsa ba tshwara ka bonako because ke bona ke bana ba bonnyane mo ntse. Yeah. I think we ke meditse is one of my gymnasts.
Musumoloza le munyane. Well, I think kopana le kiamelitse was about 5 years. Okay. He's about 14, 15 this year. Very talented. He's also like the most social media, if you follow him, he's been doing very well. He's a national champion this year, 2024. He's a 2024 national champion, level 9. That's the highest level there for the juniors. So he's a national champion as we speak. He's doing very well. Then we are preparing for next year's World Championships. Yeah. So he's doing very well. Kenali team, I have a very strong team. You know, Kenali Bokuitsone Kumalo, and he's doing very well. Kenali the babies. Kenali Kakoletiane. I have Larona Gomen. Kenali. Kenali 2 girls. Okay. Yeah, 2 girls. If you follow me on my TikTok, you will see. You'll see, and then Kenalo Mumbarjo 8-9 years, but they're in level 9. Yeah. So they are the future. They are the future. Those are the ones that we have to really support abatsadi ya mo baneng ba bone mo ba ba manokeng ba tla go ba lebella rona fa re gola wa itse ne ke tshameka bolo ne o ledi ya ka o tlhokafetse a utlwela ga to ke tshameka bolo ga sa ba tsamaya le ka letsatsi le le one. So ke batla go itse batsadi ba bana ba gana gone jaanong ba dira ba tla go na le dilo ka rona ra pala go a metshamekong ya bana. Ozi o fetsa go bua so se ne ke bolella mo le nna last year, you know, the parents ka ba tlile competition e one. Yeah. Ba utlwa fela go teng ba bona o tsena ka di-medal. Monday ya ke re tla mmabana le tlo sheba Nix. competition. No, the parents are going to encourage. I had a few. I think they go Cape Town over here about that. I had about 6 parents. Yeah, ne. And then, but they encourage or they have to, because we had a team of 24 from Mabana for the national. Mabana Yaro. From Mabana Mafike. Okay. Because now you coach Mabana Mafike. And then the Mabana team. I think in total we were 44. Okay. So ba khona ba simolla go bona gore re ya ka ba bona gore vision and they still, you know, we satsana re le ka go ba encourage gore ba and then I think ke re ke tla mo the crop ya di gymnastic in and yone mostly re bolilwe ke period ya COVID. Yeah. You know that the period ya COVID, it took a lot of years that training from crop pelican alone. So I lost all my seniors left because we were supposed to have a senior team. Go how film we interview how film. Ke na le how film ke na le junior, ke na le Tato Joe, and COVID, after COVID I lost 2 seniors. Ke be re le senior team before. Okay. If we had that time, ke be re le senior team, but after that COVID I couldn't get them back. So I had to go. So we are still at the build stage. So that's the class. On a le foundational on a le relationship le dikolo o batsadi ke bone ba yang fela kgotsa wena ona le go tswa ya go dikolong wa go bona gore gongwe ba bana le interest o bue le bone kgotsa wa bona ba tsena fela mo monyako gore nna ke tle go kwadisa ngwana ke batla tsene mo di gymnastics. Yeah, you know, mabana tumbling is something se le gore no we are as we speak. A lot of parents ba batla bana ba bona ba se. So you would find over January I bula, I'm already full. Okay. January, every January I bula, I'm already full. Because when I interest in the sport, when I interest in gymnastics, now my goal no yana joke bona di modikolo. Yeah. Because recently I was just appointed in a school representative. Okay. To try and get it in schools. So, and it will make it easier for us to identify talent. Yeah. Instead of Maban and try to develop it there. Because no, you know what we are doing. We are waiting for them to come, and then a very similar develop. Where talent you can see it. It's another color. This one is very talented. And then from there you can just. I mean, it takes 1-2 years to have a high level gymnast. If they have the right talent. Okay. You talk about 11, and we are ceiling in junior 11. Le ba categorize le ba baya gore to gore rabi mo level 4
OJ ke level 7 le di marking ha re ya ka ntse tlhalosa gore a ne bua ka re simolola thula ka o tlhalosa gore o ile kae benchmark go lebellwa eng ya go tlhophiwa gore wa di wa tsamaya wa Singapore ka tle go wa tsamaya wa Taipei go tlhophiwa. You know, Rona, we are very lucky we're not a national federation, but it's very involved in the program. Yeah. So our national federation, Gymnastics South Africa, makes sure for update the document every 5 years. Okay. So more documenting, we have a blend level. Level 1, a gymnast should be doing these skills. Level 2, a gymnast should be doing these skills. Right up until level 9. So every level in a skill. So how about this skill? So it's when as a coach, when I can assess your gymnast. This one can only do up until this level. They cannot go over. Even if they try, they can't for this year. Yeah. So this year you would push them maybe more level 5. And then if they improve, you push them to level 6. Then you will get those who will jump from 5 to 9. Yeah? You know? Ke batla go boela mo ntlheng ya bagolo ke na le go ba lebella fa ba ya gym batla gore ba re ke batla sama body wa bona bo rabi di hanka batla gona di hanka makgarebe gantsi o tla sama body o dira ka bana o laola jang go ja ga bana ka gore bana ke batho ba ratelang ke mmele ka bona ne ga ke dira gore tumbling ina le e go batla ona le mmele so o le laola yang diet ya bana. Very first of all, it's a point very important. You know, throughout my coaching career, I've never had a problem with weight. Yeah. And I speak in the more positioning where I have to tell a child, you must eat this, don't eat this. Because I run a very vigorous program. Because my program is from Monday to Saturday. Okay. We only have 1 day off. Sunday. And it's a rest day. So that means you rest only that day. And then from Monday we go again. And our level 9, we have a 2-hour 30-minute session every day. And it's not session anymore. They just come in and then walk. It's a very high intensity program. Yeah. So for 2 hours they are working. Yeah. So they need all the nutrients, all the. So a gona nako ile ya gore ba ka flopa ka dijo ja ka mogola ka dula 5 days ra ke da maraba a ja di tsa siame kgotsa ba nwa boyalo. Yeah, you see. Yeah. So how about Sheba body? If you can see them now, they're very strong. Yeah. Bana chance where they can say, "Ish kya gaina weight somewhere." There's so ebile bone the more food they eat, the better for me. Yeah. Because you break it and you break it easy. So once they get there, we break it. So for them, we turn it into muscle very quick. Ka number you na le nyone o tla yang ba tla ka di group o ba tsa at once bana le schedule ba tla ka yone. Look, you know, no, we are at a very unfortunate, because we are going through a period it's very unfortunate because I lost 2 of my coaches, 2 of my assistant coaches in the past 2 years. So he picked like a one or coach So it's been, this year has been very challenging because now we have a huge number of gymnasts. Yeah. Where if there really 4, we could. Yeah. La change the shift. So it's a very challenging period for but I've been trying to cut it in groups. So I have 3 groups still and I've cut them in 10. So I have 10 from 2:30 to 3:30. I have 10 from 3:30 to 4:30. Then I have my high performance from 4:30 to 7:30. Okay. Na le sengwe rabi. Ya no bo ka gore o itse ha le motho le go wa gaisa tota e le rata metshameko le re bua ka tambling. Ba tle ba fekola ke tlo de o tlhalosang ka teng. Ke gona gore le ya ga o je ntse bua mo tsa mo go a re ba khwela dina bolo. Ra itse go la gona under 17 on a festi. Gona go lora gore a ke fetsa session ke batla go tsamaya ke batla go bona bo uji because my dream ke batla go tshameka go festi. Competition between bone because ya ka ntse tlhalosa go ya bo di national wa tlhopiwa
and heartbreak yo sa tsudi o kgona gore a tsena go A balla. ya se ke ya bona ke a tlhophiwa kwa France. Yeah, you know, the challenges that you like if you were part of if you know Shebile the national this year, I had one girl who did a very bad routine. I think the nerves took over competition. Abadira just a small mistake, you know. And for now, if I see a gymnast cry, for me it's a good sign. It's a good sign. Santa, she's very competitive. Sabobedi, she did not want to do that mistake. Saboraro, she wanted to win. So for me, those are signs saying I can only I just pointed out, or you know what, these mistakes, and then we can rectify at the next competition. Yeah. You know, so I always make sure they are motivated to do more and to come back. So I've never lost a gymnast ever since I started coaching. I've always kept my gymnast until they reach a senior level. That's where I lose. I lose most of my gymnasts at the senior level, where the parents are not supportive. The school change school. University. They want money for they start to experiment. That's where I lose most of my seniors. But the junior from where I get them until 18, 19, I've never lost the junior. So ke batla mpolella ekile wa re o ntse o dutse fela so o bo kopana le o kile o musumutseng a le 10 years a ke ra le 10 years kopana le Grotmane ano o a fetogile re o berekile yang khalte a gona le ba kopana le bone ba. Funny enough, we had a development competition in Joburg. Yeah. A few days, already 18, 19 October. Yeah. One of my gymnasts, I don't know if you know Bicho, Rashid. Yeah. You know Bicho Rashid? Yeah. She's a three times African champion. Yeah. 2010, 2012, 2014. I met her. When she came with, she has 2 kids now. She's married. Yeah, she's married now. She was one of Mabana's best. After us, she was. Yeah. Cream. Yeah, no, ba bele di tshwantsho tsa bone. O ba godi o ba go potsa ba ntse ba gola gore ba bona gore no le kae no gone ya no mo kae. Re fitla kona konya bofelo ya thulaganyo ya rona. Gona le competition tse di tlang tse re tshwantse re di expect. Yeah, I mean 2025 is a big year for the World Championships. I guess this year the Olympics, so we don't have any world competition. Okay. So 2025 we have World Championships again. That's where Risimulotso Berekela 2025. Okay. So it will be our normal, all our club competitions. This April. From April we'll have our Mabana Championships, and then we'll have our invitation from outside, and then we'll have the SA Cup also in April. So SA Cup usually is all the best performers at national. I get the national level October. So all the best performers in the SA Cup in April. Okay. Then we'll have also our first trials around that time. So first trial all our level 9s and 10s, but trial for the national team. Okay. So they have to be ready by then. They have to be reaching the required mark to qualify by then. Registration for wa go tlang ba teng kgotsa ba ba tlang go tla go joina. I'm open. January, I think we will open for new registration. Okay. So how about register? Batla teng go lona go na le ba ya tika mafaratlhatlha kgotsa No batla go mabana. o batla go mabana. Because I mean, no yana we have to take them through the assessment period. So raba assess up. Abatla we go raba assess re bona gore level ya bone e mo kae. And then after the assessment, then we'll tell the parents on 1 hour pass, you can register them, and then we take it from there. So I go to the Buddha for January. That's when we'll do the assessments. Motho etso ke yone mokgwa re fitlang kwa bokhutlong jwa thulaganyo letsatsi la gompieno ke a solofela gape mo nakong e tlang solofetse le fa ile gore rona le ngwana o rata gore ka ya go thambola ya di gymnast mo utlile lebza gore le ka tla jalo go mmabana le tle go ka batlela bana ba lona diphatla ke garela ka tseleng jalo motho etso ke lebza ga mogo le rabi Oatile Jacobs ra re 2